Kini degradation Meghalaya bat ngi pedeng sobhai phi baro shakani ka thup khubor mata ka janmet shoban phaj ki khubor ki babnya ini pechwai ki mat bakongsan ya troilang ka Meghalaya bat ka bhashini ban penrung ya ka tin KHASI bat garo haki ko computer Menteri Ketenat Tribal Affairs ke Sarkar Pedeng ujual orang kalau ki Tribal Welfare Scheme Hatura. Kershan usembut Menteri Rangbak Kejelau bak Preston Tensong ya ke jingbo iki kulit bak dikisipai CRPF pan paharahan NEHU. Bat bu jingkeli ke KSU halor ke jingkiam ya Presiden ke NEHU su kena badan ke jingnya selah. Ki khubor ki babnya. Ka Sarkar Meghalaya ka ladap ya soi sekolah bat ke Digital India Bhashini Division jong Ketenat Electronics and Information Technology ha State Convention Center ban penrung ya kektin KHASI bat garo syakaransan AI ka Bhashini. Menteri Rangbak Kejelau kan rat ke sangma bat Menteri Ketenat Art and Culture bak Polling do kilalam ya kene ke program ya soi ke balaya donlang ru bat ki KHASI bat Achik Literature Societies ya kektin KHASI ladap ban penrung kat ba ke jing penrung ya kektin garo kadang ya chakmat ya ke State Language Mission balalam kemat do Chief Secretary iba DP Walang kan Kershan ya kajing penteri kam dah ke pentikna ba kajing penrung ya ke culture bat ki rukam kena ke long ke bedai ha ka AI kani ke sinjam ke Kershan ru ya kajing penlong ya kektin KHASI bat garo ke bakongsan ha ki school bat ban kenti ya ki kam ha ki nong kendong ling ba kajing penkela na ka sir sya kajing tho sya kajing grand bat kajing penkela na ka wei ka jai ktin sya ka wei pat ha ka bhashini. And the government of Meghalaya for going ahead and ensuring that we're able to translate the different languages, be it from KHASI to Garo, from Garo to KHASI, and even to other languages like English and Hindi, as well as other languages at the national level. Menteri Ketenat Tribal Affairs ke Sarkar Pedeng jual orang negaski ula pelong ya ke jingalang Hatura West Garo Hills ban kemi bria ya ki skim ai jingarap iki riulum ha Meghalaya hagani ke jingalang layakren halor ke jing penteri kam ya ki skim kom ka PM Janmant EMRS NSAP bat Tribal Student Scholarship dah ka ba banjur halor ke jingdon kam ban kentop lang hagaroi kapar jonggari habakren berkilat patai kubor jual orang ula ong balakmi lenti bagane gejingalang kan plelat na kebenta ki weipat ki thong bat ki sinjam ki ban ai jingmentoy ya kathan ula pen scam shushu baka Sarkar Pedeng kan yale ban pen kubor ki jai riu lum lingba ka jingwan ra ya ki lat bat ka rukam sinchar ka bakken thop lang ya baro. प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये स्पेशल एम्फेसिस है कि हर मंत्री नॉर्थ ईस्ट में जाएगा और यहाँ का सरकार और केंद्र का सरकार मिल के लोगों का कैसा कल्याण हो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारे इशूज ऑफिसर लोग मेरे को जो बताए हैं मैं उसको रिपोर्ट बना के दूंगा और मैंने भी कुछ सजेशन इनको दिया है कि हाउ टू अचीव बेटर माने स्ट्राइकिंग रेट हम लोग का अच्छा होगा, बेटर काम हो सकता है, उसके लिए कुछ सुझाव मैंने दिया है। Usembut Menteri Rangbak Kejelau bak Preston Tensong lah Kershan ya ke jingbu ya ki pulit bat ki sipai CRPF North Eastern Hill University dah ke baong bak ke day na ke benta ke jing shingan bat ke jing bishar benia ya ke jing long jingman habak keren bekilat patai kubon menta ka sengi ubat Tensong ula ong bak ke ne ke jingbu la le hadin ke jing bishar benia ya ke jing long jingman bat ke jing ya peliu jingmut ke basani bha halor ke jing syakyam yu Presiden ke NEHU su usan di Sotun ubat Tensong ula pensyai bayakani lalek kat kum ke jing yok jing ujor FIR bat ulak kentui ki kena pulih ban buram ye ke kam jong ka ai namar kene ke jing ujor kalapoi syayeng bishar. We already even sent a message very clearly
she will pick up the president on the basis of the FIR. So allow the investigation to continue. And once that is done, because ultimately we are free to go to the court, and then the court will ultimately take the final consideration whether to grant bail or not to grant bail. That is the thing. So I would request the students community to kindly allow the investigation to complete, and at the same time, you see, anybody, we can't just take the law in our own hands. KHASI Students Union kalapan pau ya gajing suba badon gajing asela hagabe dei ber gajing syakem bat jing syaken no jong president ka NEHU Sandi Sotun u general secretary ka KSU ba Donald V Thaba ula bu jingli halor ke FIR ke bala ujo do assistant professor Dr Alok Singh u bala keno u Sandi Sotun bat ya sangut ki weipat ki bala syak tak ti u Uba Thaba ula penpau ru ia gajing kiu ki kam politik penya perniam hapo ki jaka pule ke sarkar pedeng ha Meghalaya. Kamtam ha NEHU dak ke bakentu ban pelong i gajing toket ke besyai bat ke bahok. Ini nak kalian ngajungi Wislo ba kami di Migrant ni Sandi kami di ba ta gajing jual FIR. Ni gajing kali galong ba akan kurkom ka assistant professor pun sisa baya ini samla Sandi Sotun di dalam berhenti dan berhenti tak pilih. Jadi kalau itu ke bamani ni hafal wak tiap batu perempuan yang kita buat lapor kampus sama kuliah penjuru jadi kuliah untuk assistant professor dan sekarang ini pendalak untuk sisa ini. KHASI Students Union kalapan pau ya gajing bom sngau hun ya ke sarkar jela ka bom syamlala ban bo iki kendon ki ba perking hapo ajong ka amended Meghalaya Identification and Regulations of Migrant Worker Act araja arpau hadian jong gajing alang bat u Joint Labour Commissioner General Secretary ka KSU ba Donald V Thaba ulaong babon na kinong bela banabar jela kidang ra ya ki got kisla ki bala ai hapo ka original vehicle provisions Ula kentu ya ka sarkar ban penrung ya katu kat ni ki kendon jong ka Interstate Migrant Workmen Act kat kendai sepatnya pu kendai. Uba Thaba ula pen scam ba ka KSU kan yai beteng ban pelong ya gajing talasi daladi ya kinong bela banabar jela hadu banda pentrekam ya ka an ha kerukam ka badai. Members kijungi jadi pat kijungi na pa KSU mulai circle penjuru ka KSU nong kram circle aba kilit hendra ya kini di migrant laborers haki Senong di joki ki lap ba borok kini ki migrant laborers kita sei bet ka ju dokumen ba dei nadu arhajar arpong bat kembangan ni pertama yang bangi persajur ya kini ka MIRCC arhajar arpong nomor bakalong kebetulan pada mengilik keram taru ni lap ba kita penengkam hida ka ju pada labor department pada isu hida ki ju ki kot isla ka isu tempat penerikan ni kita ka amendment nah kalian ki terikam juga ki isu di units ke circles ke beper kalian ngabri hulu kiram kinangnya pentelong ki jikin rai kini migrant laborers Ka President Kari ka Draupadi Murmu nen gasngi kala sam ya ka khusnam Padma Shri Shah Professor David R. Simli na Meghalaya halor gajingno sinyang jong u hakikam tho tar bat ha kapule puthi ha civil investiture ceremony 1 Kabala penlong ha Rashtrapati Bhawan uni ustad history ba pauna mubalong ru chairman barem ka UPSC Professor Simli ula tho bontli ki kot halor ka history bat culture jong kathan shatai lamingi kari bat ubat ya kekerdan ba kongsan ha NEHU bat ha Rajiv Gandhi University la ai buram yu halor gajing wat benia ka ba paka Shapang Utirot Singh unong yele lai luit ba pau kari KHASI ha ba yakran kilat pathai ku boru Dr. Simli ula pen pau ya gajing sngongu ya ka sarkar India bat kentui ki samla ba kentre shi tombat ban long ki ba hok bat ki ba shisha yala dia. Immense thank you to the Government of India for nominating me for the Padma Shri, which I will treasure in my life, and I will strive to work harder in the years to come. Strive hard, work hard, be honest and be true to yourself. Kashnong Khlem Sangren Lingba ka Forest and Environment Committee jongka henen kasngi kilabu yaki yeng bala shnahi na kabenta kisim haklau adong ban penne ban yadai kisim ki bala do ya ka jaka shong jaka sa jongki hapo ka jingalam jong urang ba shnong uba BS Imli bat secretary uba ND Khadeusa kani ka sinjam kan yarap ki jet sim maina bat ki wei ki jet sim bakin wan pai shakani ka klau
ka komiti kala penjari di ki kendon ki bating halor ka jing penya pathari ki sim ki mrat ki klau bat lum ki keleng lani ki khon belum ki peleng lani ki khon sim ye ki jing pichtom kat kum ki ansh nong ban yada ban penne pensa ki mrat klau ha gathan Ngila mana persya, ngila don ka an gejongi bangin omsya ban siap ya kisim giba don hapok jong ni ka jaka gejongi hang ni halau adong gejongi nadu kan ni ka terik ladangi lap ya uno la ni kanu ubelek persya ban siap ban peniap bagi jeri sim jongi la ni ki wei ki jajing riam long bangin hap penterikam kat kum ki kendon. Meghalaya State Legal Services Authority hinan kasngi kala penlong ya ka program I training kapala I kerteng increasing access to justice through community mediation na kabenta kinokma hati 3 kila West Garo Hills hapo ka jinglam khmat jong u timsu sangma kan ni ka program ka pelet jingmut ban pen ko bo di kinokma ringkat ki buj ban pen bej ban pen yasuk ya ki jingaken art ha ka than kan ni ka jingthumu hapo ka scheme disha bala beiting ka da Department of Justice ka sarkar India ka thumu ban ken tiu ya ki jing bishar hok lingba ka jing bishar hakishnong Kari India kala penrem jur ya ka jing thambor kile no ha Pahalgam ha ka United Nation bat kala penpau ya ka jing pla jong menteri ka Pakistan dangshan halor ka jing don kti ka Pakistan ban kirshan ban beiting kai ki kan hon le no ha ka jing kren jong ka deputy permanent representative ka UN ba mi khmat na India ka Yojana Patel kala kin tho ya ka jing kren menteri Yadari ke Pakistan Khwaja Asif ha ke television da ka baong ba ka day ka jing pen pau shai ya ka history jong ka Pakistan ka ba penshit ki kamle no ha ka perthai ka patel kala penram ru ya ka Pakistan ka bala pendon kam ya ka UN forum ban kin tho persha ya ka India kala pen pau ya ka jing sngongu ya ka jing ai jing kershan jong ki ri ka perthai hadin ka jing sha thombor ha Pahalgam The UN Security Council in its statement has said perpetrators, organizers, financiers and sponsors of reprehensible acts of terrorism must be held accountable and brought to justice. Acts of terrorism are criminal and unjustifiable regardless of their motivation, wherever, whenever and by whomever committed. We reiterate that terrorism in all its forms must be condemned unequivocally. Halor ka jingyap ka badang shen na ka jingpang rabies katanat ka koi ka khia hari bhoi district ringkat katanat animal husbandry and veterinary la penlong ya ka program pen sngo thu pai ba ha ka snong killing ban pen sngo thu ikinong snong shapang ka jingma jong ka jingpang rabies hagani ka program la yo I ka jing shem benta kinong yalam snong bat kinong snong ka than u Dr. AJ Simle bat Dr. Aiban Phankon kila banjor ka jing don kam ban ai jing sumar mardor hadin ka jing sha daj hakimrat bari ki brio bat kentui ki try bakin ai tika yakimrat jongke mentang ni pe ka jing long jiman ka swimming hatura ka jing kriat kalong arpu a degree Celsius bat ka jing shit kalong arpu pra degree Celsius ka jing ngam ka hau menta ka singi kalong prapo na ka shispa haba pai pat nong ba shilong ka jing kriat kalong khat lai point real degree Celsius bat ka jing shit kalong khat pra point a degree Celsius ka jing ngam ka hau menta ka singi kalong prapo san na ka shispa kat bah jo wai pat ka jing kriat kalong khat sau degree Celsius bat ka jing shit kalong arpu wei degree Celsius ka jing ngam ka hau menta ka singi kalong prapo line na ka shispa kala bandon ka jing hap slap ba malumala ki bobon ki jaka hatura shilong bat joai Shoban poi shubukut chokatuk kubang ya pe yang sasisen kimat bakongsan ya trailang ka Meghalaya bat ka bhashini ban pendrung ya ten KHASI bat garo hakikor computer Tribal Affairs ke Sarkar Pedeng menjual orang halor ki Tribal Welfare Scheme Hatura. Kirshan sembut Menteri Rangbak ke Jelau bak Presiden Tensong ya ke jingbo iki pulit bat iki sipai CRPF ban Pahara NEHU. Bat bu jingkeli ke
ke jingkiam yu Presiden ke NEHU su kenok badon ke jingnya selah. Tipalok katung lapoi syubukut cokatup kubor jingi betar jamit hadu bengini syam yang mat pila syai kesengi kublai pi baro. Of Nagaland inaugurated today, project aims to improve access to clean water and improve quality of life. And in IPL cricket, Rajasthan Royals register an 8-wicket